deh dah. Belai hambai, जों sini kila blok komite ni joko youth atau kaijak, sini orang tini jalwai kaniwo corona mazagai tahu sini orang jaga kaisa school nogo borok kaisa quarantine nogo jaga. Sekarang ni जों tini borono jesuk mani, sini orang mairo, tai dal, tai soybean, tai alu, pias. Nanti akan जों tini borono coba sukai ni kaisa. Orang nigo borok tini bai tin din kai tong ha ke borok ni sajanai nungjanai obab ni bangai tini sini kila blok komite krop theke tini borok no subasu orang kai kotona ham Melekan hambai sini kila blok sono sini orang Soikoria Ponsayat ni orang ang kropsa melekan khatong thongmani sini kila blok ni taku kurono tai sengkra rono ang sanani musungo sini orang Ponsayat eba jelwa parawo corona virus manjagai tabu draw hum quarantine tonjaka ara jeng sanani nungnani obabongoi sini kila blok song phayei chuba surimani bagai borono belai khana khaksangma hambai mariwo taibo borok mahiga samung kaham khai tangi thangmanani bagai tai जों सरकाराgo जों कुनु फेसिलिटी रिजायगिया होम quarantine tongnai rongno aboni bagai सरकारनो बाहायनो किसा koinani musungo सरकाराव phayei home quarantine tongnai rongno chamung nungmung bial kwrui khayei sini corona virus manjanai rongno rinani bagai abo bahaino ang joto lukurongno koinani musungo hambai hambai aparo ini nang khainai sini ayang killa blok community nang sin tipramo than borokno ang belai ani khani hamjama chibai aparo o jela parani ongoi जों थांनायनि सिमी sini parao corona virus tarni simi amoni sakang bahino baksa hospital thangai test khaijaka test khaijagai hospital no prai 7 jona manjaka changa bronong kai janjanogo hum quarantine tongkha borok 7 jona manjakang kono जों parasong taise udugna lai tika ba ase corona virus positive bang tongkhangka parao bu solain tongkhana haidi जों juktinalai para committee meeting khlailai doctor ngi jepur जों 12 tarik test khaija 12 tarik test khaimi chimoyo ek loge 9 jona positive manjaka जों apro 33 jona test khaiman jagao 9 jona positive manjaka tai bad baki ke negative bongkha ko 9 jona ron tam khlailai sinai सरकारनि हिसाबं खांका ताबो ओ पाराव कंगनानि नांगो ताम कम लॉकडाउन नंगनानि नांगो रेड जोन नंगनानि नांगो हांका जों कयलायै एसडीएम कयलायै रेड जोन खायावै जों चिनि जलापारा बालवारि स्कुल अंगनवाड़ी स्कुल जों ब्राउनो होम क्वारंटाइन स्नामै रेखा एका चालाय नंलानि बेलाय कष्ट अंखा बाइका संलायनाय बाइका चालाय बाइका तैयंलायनाय पारा कासे जों जुक्ति नालायै तिरो मोटामोटी चालायनो व्यवस्था करिका आमो जों आवश्यक दिन तनि मालिया कय दिन बागै ओला दाम खाइसिनाय बाहाय खाइसिनाय हन्ते ताबुक जतनो खानावै ताबुक सिनि किला साइड नि किला ब्लक कमिटिन बरक बाहाय चुपा फायगतिनि आंनो बेला हामबाया फरो अमाय कनो तंखो ताय प्राय 10 11 दिन तंखो ब्राउनो जों तन थांनाय ननां बेला हामबाया फरो तिनि वचिनि कामिनङै सनो चुक जाजरो चामुरि फायमानि बागै हामबाय आंहासनो नौना हामबाया फरो